Pre 15 godina u selu Staro Gracko kraj Lipljana na njivi je ubijeno 14 srpskih žetelaca. Godišnjica ubistva obeležena je parastosom ispred spomene ploče u centru sela. 15 godina posle zločina u Starom Grackom zahtevamo od međunarodne zajednice da uzme u obzir sve nove dokaze o zločincima koji i danas nekažnjeno hodaju ovim prostorima i time doprinose da poverenje između Srba i Albanaca, kojih najveći deo nikada ne bi poželeo da u svojim redovima ima takve zveri i teroriste poput onih koji su pre 15 godina masakrirali žeteoce u Starom Grackom. 14 Srba iz Starog Gradskog ubijeni su na njivama prilikom žetve 23. jula 1999. godine i ovo je jedan od najvećih zločina koji su počinjeni nad Srbima posle dolaska KFOR-a na Kosovo i Metohiju. Policija UMNIK je u oktobru 2007. godine uhapsila Mazljuma Bitićija iz sela Veliki Alas kod Lipljana zbog sumnje da je učestvovao u tom ubistvu. Bitić je posle 2 meseca usled nedostatka dokaza pušten iz pritvora. Porodice ubijenih i dalje čekaju da zločinci budu privedeni pravdi.